ni muviana na yamo na musese nono wakwene na sese kilungu hicha we vamo tango TV ngwata ni mukamba na kilungu ni cha kile ni kwete ya mtaalamu tukana na nisia maundu mavya sala nye ni tawa Steven Mwema na tuna ndina metandao yetu yamekumbuka ni @mutango TV KE director Mwema tutumete #we na ndina wa mtandao wa Facebook na watu kwa Mutango TV YouTube Mutango TV official na ukedia na dhote ndina wa kilungu na mzanyana wa mundi to that tuikulania utonda kulika ndene wa biasala hata ila wabango lika ndene wa biasala utonda kulika hata washinda nati ndanesa wana Mwema tiondo wa kuruata ni museo chumuke dhalo netwanene ye undotonda kwandikithia biasala wa kumwene kana sole proprietorship na twathi undotonda kwandikithia biasala wa ngwata niyo kana ila partnership na yu ila tubingwa biasala ne withia ila ulika piondo wa ilitolika nika ndawe say that whether when impact ndino wa biasala also kuyu kino chambe to mbeto ni kwa posisi ya mundu meva la tu bana kulika ndino wa biasala mundu tuisisi kana be biasala ingi tayari zi exist ite kana si ndino wa market la tu kwandolika no sio musieje wakwa kana nikangukethie ni sewatinda nesa no tuane sa tutambanye mwe katika kipindi kicha huyo ni weya nikenda ngusomethia ingi undu tumaulika biasala ni karibu milikile ya biasala nikibathukanyo pe mundu ambisia biasala kuma ba yanthi kuma zero we mwene akayambisia pe ungi wotelela biasala ba yulu na pe ungi withia biasala established kana biasala already wende nesa na yota biasala otu ayendesya we mwene isu ni methemba kibathukanyo yolika biasala ni kou muthemba wambe nulatina witie sole proprietorship kana okambisia kuma zero from your own savings uko kambisia wina vision yaku ya ngenda kwambisia uya wa utangua kana uya wa utanguku okila uya mbisia ota na ndwambisia buna ndwende na biasala waku nesa muthemba wa kelebe mundu kageria maybe yati mambisia biasala na ni mo kama picha bandu whether you might ona kuendesha la biasala na kuwe na experience kana unotweka wa kuendesha biasala ozu na wote lele biasala ozu ukautwa Asia ni tueta wa ukethia ni biashara wa family wende uti mundu ambi ukia na ethia biashara established na wewe ngine wa take over kwa hiyo isuni situmeta kwa kisunguni heredity business pengi ukaethia be mundu ngiombe biashara na ongea biashara men are the same ideas na men are the same business na nduka ndithia unda endenesa na nimeenda utungia ni abina kimu tiethe wakwa tukakika uchanganye na partnership partnership ni la mamu ambizie mwe biashara na no muko partner ingi ba yulu isu yo itawa maja itawa maja kwa kisungu ila usethia uwe na biasala wake na ono na biasala wake na unota wa utonya kwema kana methia yu kana nota mota kendo kimwe methia moke malike makwatani isu yo itawa maja ukaete binola we na guona kwa binola ni na guo nikenda ndukabaluke ni mundu no siacha katika vision na ti lazima uthia uno kwenda baluka na uno kwenda baluka no muke mukemba na vision the same muko na ba yangu enda uthini benda vina mwingangie kana mwenda ubingwa branch katika another kaka town fulani nani kwenda bina mwingangi so no wache wewe ndukasembe wewe kana kundukasembe wewe kati kwatanye bina tusembe tu imwe mukamaji imwe so hii ni biashara ile kampuni ile kana ndweli either wambie we solo kana wambie we solo ngiambisie solo mwakwata na imwe partners ile na partners ingile no mukwata na mukatweka partners ingi imwe ondo kampuni zu wambie wengi kampuni na kampuni ino tukezika kwata na ingi imwe lazima mwethe mwita kindu kimwe ti lazima mwita kindu kimwe pio sindu mbingi zimbwa ilawa na kuye zimbwa mbingi onda one roof lakini sindu almost the same nondo nangi ila tu mbwa maja ti lazima sindu kimwe ti lazima kindu kimwe ni withia no mwimbe mwendo tungine abina uwa tukuna wa transport na uyako na wa utamboka na nuona mwena interest of the same no mu majimwe mwambi otumia sitwa the same lakini mwithia sitwa ye mwali yanya na yo tumika katika transport na yo tumika katika supermarket na yo tumika katika mambo alangi mukwika so ti lazima mbungu kuna kindu kimwe na ila tu merge pesi ndo ila to little sisi pesi ndo little consider pesi ndo mingi mwali to consider
kindu cha mbere mwalele kwikala nthi ukaisia biashara wako unaotwaia siata wako unaotwaia siata na upikite ba katika biashara yako uambize na chao na kupika bu upikite hata biashara wako unaengete profit wanata yu ila na ete biashara wako katika ni huduma na shares na ete shares yako na kelonge ete shares yake nyana ete yana kwa yana kana wate 50 na kwa ate 20 so ino mbaka mu agree bandu bamwe okay with you ni twambise kindu kingi tutimo yu kiki katu cia ya usiao tukana ata mbaka bembe kindu kyambia kito memorandum na pesa ndu mingi muzi ya bubu memorandum ila muendete mwata tukana usiao ata tukeza kuema no wangi tuikata yuita yatu ikao no partnership fulani we na thukumi maku na kwani na thukumi makwa athukumi hatu kama ibanga ata kana ni tukola thukumi amwe kana ni tukuongela thukumi ono ukethia bani na mundu akini na accountant na kuwe na accountant you need accountant ile na biashara timu na nemo thembozu accountant yo mwete mobia ba mukamba kuandika na katiba kenyu ngi mwe na mwene nge bidendo ya kwamba kwa busovu athukumi amwe mumengale kwe mundu ne wiziti uzo kubuta mundu ukamwe munde wa muka na we wathela ayuba tempesa we kana nge nisibe bandu bangi andu angi mathukuma na mundu akulie kwani mutuma mutande bandiki akulie patembesa kwani wandanika ndakwata ko ugeze ya patembesa nesei tio umwe mambe kwivitanga baini nikenda mwibangi pe lango jila wale otumia ukale no mundu su mukaandika na mbesi ya kungaunanga mwimona no seo na ni wale wakana biashara ni wayama yange yuende na kwikala bumana na wene bayikendu kiende ta kuka na ni mubendo sirela mwa maji yu no mubendo sitwa ondo yuwe wita wanganya na kuita wanganya yu ndira yatu ka partnership no mwati wetu ka nitambe yomita ni ta Samuel na kuita Steven ko wewe ni Samuel Steven okay ni Samuel Steven sisi waka bandu bamwe sitongiania bina no sio wakinduki customer nitiambe yako na yu kinduki na new management na bena vina mwingangi na kembwa maybe wetumia kasi ya wenanga na financial services ya long term na hewa kwa ya kindu ta bank kana microfinance ile kueta nao short term solutions kana maundu mame tukimetoki ila customers yakwa sio wakati ediande na kindu kiusi wenda abantu bangi ko uyu sio ngai ko ka abantu bamwe sika ndanza nikimba na advantages mbingi munanga ngoko ndiko disadvantages na pe mosio wa moto na kwetha mundu la andola mamaji ni makwata kwila mekwisa kwetha memoka emotion mo maingi nundu withia ila weweka kindu chambe na kuya kana pe sindu utesa utotesa na ila sindu imwami no combine wa uyu biashara wako ni wokilanga ila customer isi onda tioka bandu amwe tioka ya kindu kiaki baba na kiki baba sio onda tionda mwakwata nyesindu pamwe customers yaku ni tioka sirie sio kwa siambe yo mana chindu mbinga ngi unde ni katika rufu isu yemwe yu na ni mwambe yo so via customer ina way with kemba na kwa kemba ni short term interest sia customer ni mwaiketa na long term still ni mwaiketa mundu uko ya mbesa kwenu etele myake 5 iso thela na inyo muinenga na loan lakini mwakwa ya a microfinance for example ile kunenga na loan so customer bandu bawo ke umembeza sitana mbo machua no mumu nenge loan nikenda etele mbesa yake si machua na ni mwande na utandike na mbesa yake so advantages ni mbingi muno na with ya profit yani tambe yako increase ni mwambe yani yuko kwata bina mtu anodikanga kundo kwingangi mtu anobingwa branches na ndo ile ina ni mwambe sie tu ese muno kama jepe nzengo to na kutumia kulika ndeni wa market penzi ngila ya ndo na kwatia ila tu nene ya mwisho ita wa acquisition isino ndo mwana kwaza tu acquire hii maintenance ro ku acquire nonga with ya company fulani yende ondu yende kana yende na saka na yende nai na bayoka company ngiba yanza yuke idho wa shares sia company ya mbe wa kiwango cha 500 yolo waliana wa mina kwa ya shares 500 yolo waliana na kuendea yu mwamina kwa ya ninywe ninyo mwena nyo yu mwamesia business isu ko ni company yende ona kana yende onesa na yatho wete shares siayo company ngi ko ne yozo na ne amelo sitwa yibu ko kemba be Steve Samuel Steve ya dela yu
pati la Samuel isu ni nziangita wa acquisition na ela kwa biashara wa mundu kana biashara we bantu muno zithane ne company nene ukesera you know tabe company nene mwe yakusobya ngale na kange kambe yo ibandu na yo kayo those shares isu yatuka so you company no yambo we say the identity isu ni betanga byondeni wa market identity isu ni betanga pe ila munanga nayo munanga yo customer nondo mundu tukamba ne deal na customers yako ata Samuel na siambiyo tu message ni Steve si dukizeneza siambiyo mana company ni dalile na siambiyo samba sosedembe siasio kana siase mundu sino dalile so pe bila mwelo kwene ila munenga naye duration la mu ko agree nikenda with the customer ne siabundu gombola kana yumu kadile ana ngali kwa yutinga likwe hiyo na kiwango kinene kiendie katika ngali kwenu hiyo na customer sielewa ndo ni chama na kana mbaya sio sina kana mundu la mu kweka kaimbe kindu mekwesi yako nukina mina kwa na wiki tumikila kitu na tumanyine thutho wa kampuni nyingine na yakwa tayari nicho interest mwenene ni uonie kindu we mwene utenda ku establish kuma paya mwambeyone na uonie already ki established paya ona kampuni mingi nienda kuthoa kampuni lengi kwa wazio okay there no other kwa wazio nundu asiaite katika future akona kembwa ni Tesa Insurance na kioya etesa maundu ma banking ko akanitho wa yayu nikenda withia maundu ao ndai natungia ni abandu bamwe nundu in future ningwenda isolika katika we wa banking andu ao ndani ngamatungia ni abandu bamwe wembe ao siete muno company mbya siete muno future pale kwenda kuisakulika nusi biashara wona nyaka yukite ndona au mundu zi ko ukila uona katika goals yako kila uona ki sauti ya customers yako na kikautethia katika biashara ni chose ambao kamba kwika ukasekiwa tene na hiyo kampuni nao kwetha itumia nzeno ya acquisition ku beat competition kana kese the you know ona ka company kangiva na kwa kite mukaseke speed muno na ndo kwa kitune katwana kwezo nzinda ngwazi ukose izu ni nziengi na sino ni nzio ya mina competition anange yotinzeo aya ndo the company na bina na babe ka company kangi kwa kite kabya nondo so kanoze ka company kan ni mina na yako ni kenda with ninya na tiwani weka na yula ulika ndino wa market pe business ilasi ko exist pe market pe ando la mebu na pe even product ingi tofauti so si ndo ino si affect ya hata ndino wa kulika just for example pe market wale te kumstudy hata na wale te kwa kana na market ni kando kama the wili kano kwa the successful kitu cha mbenu wiki market research wa mana market baadhi iliata usiasi tatasindusiba usiasi ya kindu kiuthi customers and data na waiwe their customer andwa mundu nda satisfy customer muno so ni bo semba kwa na nundu ni nakabinanga mundu aemelelo katika technology na kwa nini si technology so ekani nyenye invest katika technology na nundu customer isienda kindu kimuno na kika ililo technology bani ni chaso wana ni chaso wa munangango so ekanoza company no na ndiongela technology bo customer ina satisfy nesa so uti at the weak points ila mundu yote the weak points ya mundu ya ni sio si uka develop muno sikatuka strengths yako na ndio the walika katika market nesa customer mingi no tusi utabaza siendata oyanu aye mai biashara mai to satisfy ya na ndio mundu tiona customer ndio bana naonia moido wako kwa Steve kwa mwambe yoga haya Steve ndaenda nesa Steve ndena mtu Steve ndio tunenga ki ndio ukethia na ndo ambeka uchunguzi ukethia Steve ndo wende nitakwenda kwa mwa biashara ozu so kambi yo mogioneza yake kwa biashara yako ndio roje ndi kana ndo yake ngote shares sia kiwango kiano na intosa ya bawili ngona competition nikindu cha maana muno kone ngona chuma chokite nito kwa maana nikenda wise the network yai competition ni otona kudeal nayo hata nondo wali kapa ndini wa market pia ndo ange mota kiatu na kuyo to kiatu ko to no deal hata na competition wise the kila mundu at least no weno chaka mtu exactly ni movie amu nondo bikava studios ya Mutongo TV na sandi munondo
vocha ni kwatia musiaje wakwa ni wasoma kindu na ituende na kusomethia na kwata viso ya kwa waingi tutambanye imwe katika kipindi kicha wene na asante na ndi mwenda musiaje ni kilungu cha wene wa Vamutongo TV ngwatani wa mukamba wina kwa Steven Mwema nitwa ya maundu ma undo tonyolika bandhi no market na ndi chumo chokite kwendane kwa mwe nitwa komana tunenania undo twana kwika competition kana usinda ni ndini wa biasala wako na ndi ni kwendea usese mwelu wa ilungula siati